maybe I know so ja na yere a obaye na me say na de na so ja wo yere ono no de nti ofa oba no se no opobo beboa no opobo beboa no nti oga no hu no na ga ne ye adwuma eto hu se ga ne ye adwuma no hu se bosome so a ne salary ye 5,000 no na ono so ne salary eye 4,000 no ohun se oyoba o me ma ne pressure oyoba o me stress na de oyoba o me kase me hia we eti na ono hu no ohun ti ono no to him no oba no adwuma na oye ne ye bosome so onya 5,000 enti oware oba bi otesa anya afa na oba ya konhoma bo asam anya afa na onwa adwuma na woni timu nti ohu ga na no ga ne salary na attract no so wonware no because ompe oba oba ma ne pressure ompe oba abesese na de ana oba no so ko ware no ono so na dwene mu no me pebe mo oba hweme eti bishop edi ani o enti ka mo munya nware ye no adwene wo wetimi adwene wo aware na gudada eti oba wo so wo ja aware ni nyina ne sese girl no enyi ska no like enema miska no won so busan se na ene odu sika ye do no se na da me ka to so me di misika behwe ebehwe fie eti aware no amfa you see entiase na ni ho because Bible say oyire no ana okunu no oye wo seso boafo o beboa no ya enti wo beboa me dia ade na esa wode esie wudu sika sie na wo beje me de ana wo bebe ma no so ade na wo so wo hwe oba no sika and that is odo ni ho there be obi awagine woni agine na wo ka ho asem no na meka no 40 foundation. I have been a marriage counselor for over 15 years to 20 years. Na tie nkrofo bebre. Na utie nkrofo a utumi hu se adwene no ekita nipa no omde kwa aware no. Sa adwene no ana ye wrong. Obi tumi etu say ohwe se obai wo skanti no ma menye fa ne fa aware kwan so. Ode ne fa aware kwan so na o ya na so oba de wo hia no wo ska wo da no a wo gi sika ne wia no wagya no. Si hwe obi so adwene kita no enti no nipa adwene omde kwa aware no eye bebre na adwene no na enye eno nti na ama aware ntumi nyina no etiti edi kan yem nim aware na ye ntiase ye ne hu nim de ena number 2 no adwene so wo ye tirimu aye de kɔ no eno so nye ne to so miensa okay aware eye ade a efiri nyankopɔn nkyɛn okay na nyame ani ku hu enam aware so na nyame ede tumi ema ede abode tumi ema aware say ye be ware ne ye be to na abode so enti ana aware ye baabia onyame de enkabomu because we make say the first thing is unity enkabomu na baabia enkabomu wo no ehɔ na ɔdɔwɔ ehɔ na ntiase wo ehɔ no nyankopɔn sote yeah baabia mpapamu wo no nyame ni ho enti no because eye onyame ade a nani ku hu nti bonsam so fight marriage enti enemy no so fight because eye ade nyame na de bae ena nyame so wotamfo ne tamfo ne bonsam etu ono so fight ekwan be no ofa so se nyame etirimu po no ekwan be no ofa so fight the unity of the marriage the okwan ofa so fight and say abri biara nipa mienu be ye o madwen so o mo ware no na wa boawura adwene ne mu adwene so nye dada bishop any say no ano no enti adwene nye dada ti obowura mu abefa na fa enti ehɔ no ana de empapamu eba eti nipa mienu ti dem so mo nkasa onipa mienu ti dem so mo nna nipa mienu ti dem esusu wo mo bo mo ho timoden that is it nti ase two enemies atamfo mienu na obusa mo se nipa mienu na mo so mo do mo ho eba ne say that is it iti no enon say no mam in some way I call it the 3 pillars Emma warrior engina my God the 3 pillars yeah. Lack of understanding aware ne yentiase aware ne ye fe nti no anse ye kokeke wow powerful ena adwene nso ewu yetim ye de kware no etoso mienu ena enam se ye nyankopon na de ba ye nti no bonsam so ani ku hu so obesei no of fight marriage. It doesn't matter how anointed you are emfa wonu ngosra emfa won paibo a obebo ene wakom kire any prayer camp abokakoda na se wabo anu wabo bishop say wabo wawari mu anu wabo so for be frame enra o say papa
mako retreat na behwe ema begu ha bompa ye for aware ana me say wow anene mistake aye asofo bebre nso yaye instead say yebe tu nipa ne fo no ya say bompa ye hwe aware ye mpa bo enim de agoso ya esuban oh Pacho Bishop Saka Hobim na afia me hia de Bishop Saka Bishop sa repeat obi say pause replay o say aware enyem paibo de esuban esu ene ban nti o pache say o kasa o say nyem paibo na esuban na o pache say se wo be bom pa ya chem kom kosi den obe use all anointing oil akwankyere biara na se wo ni subanya aware no ugure mu abepie be ma ne do se den na wo ni subanya obejao oba ne do se den na wo ni subanya obejao etu we use anointing oil afafa wukunu ne oyiri tiri ho ene ne nase ene ade ne nyine wie akwa ya akomche akwa retreat no akwa achia mountain 40 days 40 nights no na wie na usubanye unim kasa umuade unim se de esihwe nipa utiti nipa uye ntokopefo ni ade a we selfish uye pesemi nkumunya uye greedy adufuru pe wogire wo nko aho a wakom kire ne mpa ebo ni nyina enya adwuma ugwemu me say aware emu otro akoso aware mu otro nti se wanhwe nie na wo ye na wura mu aho ube pie ebe yiu se fidie nti a very important say ye behwe me book ni mu no me kan sembi ewo mu how before I say I do no me kan wom say some obe ware obi a hwe sen krofo no obi a omuade obi a ye selfish oye pesemi nkumunya obi a onye boafo ye nware no onye boafo ye nware no tase ono de abribi o prema ne ho odwene ono nko an ho one of the thing I can once say marry a family oriented person obi odwene busua ho obi odwene ono nko an ho we so selfish that's right oye pesemi nkumunya se ono ebe satisfy no obi ankɔhye onfo obi aho eti eni se nipa no wɔkɔso pain kra onte oni tema ni ode be hwe ne ma no ode be tatade ahye and ode be ma side check so nipa no ye nware no enti no before you say you do na be kwa aware mu no hwe se aware na wo komu no nipa ni mienu no you see samunye obi a moye compatible mo bre oka compatibility now pa say as I say madwene eko benkrumu na nipa mienu adwe betimi akọ benkrum ebetimi akọ okay de megidi ne no na wo so gidi okay enti no ene me sombo ma me ne no bi me sombo ma hia akosua mpese me ware wo as I say me bisa me ho say ahifa na akosua de me beko okay as I say akosua so to be bisa say ahifa na Morris de me beko enti akosua wo daachi etisen ye me so me daachi ni ye fa mo mu hwe se daachi no ebebo ye mienu a se ye ntumi amfa niam bi anto antoto ho na ya nhwe se we be ya me boafo bible say oye boafo ya enti no ese se me hwe na me hu se ade onipa na me ware no obeboa me onye pese me nkumunya onyene wono nko an ho ohu wanye saa no a enya ade a wo betumi aye obetumi aware ukọ aware no mu a obesan ya pie aware ye nsem pii eho tro because we ware nipa ni suban eho no na ye medan we ware a ye nipa ni suban na wo ware enye nipa dua no enti ayom ka kire obi ka say na me don me say gya don to nchen cheni suban ansa because obi a onni suban no wontumi no me bacho bacho repeat wo mame obi a onni suban no wontumi no
obi a oni suban no untimi nware untimi no no adenti na obi a oni suban untimi no no because se wo kodo no a ni suban no enti no ebeduru baabi no odo no ebewu odo is a living thing etiase enyinti enyini there is a life in love okay enti odo is say enyini okay enti no there are certain things and you may be wo ho a enecha odo no emani nyini yeah e fertilize odo no emani nyini enti se no mani nimu a odo no entodu baabi it is a odo no kra wo de ba na say 100% a nipa no suban betimi amana hye kra adu zero yes yemu bebre we am ye kwa aware mu ewo me hu say na me nka de twi no brofo say charisma asa me hye nipa no said they will sit here ne bobia na che ene edin bi owo na ho fe ne nantie the charisma eno na me de wura wa say so this they say the bishop si preach they say the lady ni si tonyum obom if say obompa yo obompa ye but enye no nipa ne bompa ne nche so wo suban that is it nipa ne timi yakom che ne nche so wo suban bompa ye magra da adwa enso ne suban ema wonya ni je wa aware ni mu agosi Africa sa na osre Bishop say nipa ne betimi abompa ya magra da adwa agrada adwa That's what I tell you, ni sune ni bayo. Obie na no kasa kire wa. Kan. Obefia, no aduane ma woni. Onyi chop money. Te say, moa wo fie asiesie mu, efie ye basa. Eno anso ote ho. Ni suban nye. But we say bishop ye hia wo bia. Boy bia me hia no me dono. You see, we are moved by the charisma. But love. The difference between a charisma and a love, no. Now because me cry the charisma, I can say last. Call dono. Charisma, no. Onipa na ho keka. Na ho keka. Oh, bibi mu. I said, be a make us a radio. So be say, Antiakusia, make us a me do. Thank you. Said we see canning super. But I know you miss my Debbie. And I said the bishop, Bishop Bena, I could say the Nabetina hui. Onim kasa o, papa ni mnyansa o. Eno ya charisma. But enyo usubai. Enyo misubai. Boy wo ye adwuma o. Se o si kaka. O siesie no ho. Hey lady no ho fe. Onitumi. That's right. No shall we have hips. Now when an two. Now when a two. Now when a no four. Hey, wo ye again, wo ye guy. Eno ya charisma. But enyo subai. But ye share charisma no. We are ye share charisma no, ma charisma no attractive. Ye fe. Or ye 10 gram of 6 packs. Men ka se charisma ye. Charisma ye, but charisma attracts. Show be ni pano. But ye nyina no so nware no. Debbie. It is a charisma no twu be nipa ni wia. Afa na be ni suban. Oh, eti hu nipa na ne ho ye wakono, ne ho ye wofe. Se do si ye na dwuma eye yi but e twu be ni wia. Afa na benya adade ahwe ni suban. Hwe ni suban. No boss na hwe ni suban. To boss hwe ni suban. Now remind me of the female eagle. Yeah. Sana female eagle tie. That's right. Se female eagle edru time ma wo ye on heat. No pesi wo metia. Obesi fomu a obegyina ba bia mema no wo. But onye se udi na chia no ma ne nada. All ye ne say otu na bema ne hu say because they know omo ye mo anto omo nim say obey waso. Ope obi ne nada. But o ma wo ne nato otu a bema na opeso ne da na otu adi nchi. That's right. Obefa edua wo fam na wakosoro na wagem esese bema na esodua no e wo wiem no de bre no. We are first in so when on we or testing the character. That's right. No abefa dua e wase ne kakra. Na no nso so watu. Eko and obekọ super more than the first one no. Na no nso agem say a tough form abema na disqualified. Na afi waba from abefa I say log. Na no nso waso higher pa. Na no nso we a wagem. E say bema na be so no wiem. No de na papa nim de nti oyesa. De nti oyesa no say daachi bi. Se wo a ne manketo no. One be man na be kire nkwara no kom be fa so atimi a fly. Enti se oyi wo mo a na se ba ko betofo ma be man na betimi abeche no e de na bo nti odidua na so wo he. You see? Aboa.
aboa odi dua no na so wo he ono oya aboa no edi dua eso bema no opese one ne da ne hwemprensa ansa no so wo madua ne tofo mu a na kire ne se daachi ubeku ne ma nso oba na ye nipa ohia obi a no ne da ono female igil no aboa kode oba no oso bema hwemprensa se be ya daachi then no the iglet no nest ni mo na bru a esese yi wo mo a wo mo meto fom no wo de dua na wo nipa de wo so hia erade mu ayo no ma yenyansa papa wo de wo so hia obi a won test no it esese yesumi hwe esu ni ban no se yankoso anhwe enne de bia me ka kire mrante ni baba wa say don't be attracted by the charisma but be attracted by the character. Don't be attracted by the charisma, but be attracted by the character. But Bishop Bebre na so ka say nipa de wo ye de wonhu ni suban da gisa wona na kotena nti ho mebe mo aba ho Bebre na ka say an anti akosia nipa wo mu de wo suban sie emema ne de wo suban sie emma ne de wo suban sie eti ni suban ne de onhu da gisa wa wore na wie no ansa na ni nyina apie na no memu yi ano ama me na me it wo mo yehu say see a separate between the charisma and the character see yehu say nipa no suban na akoware ena metie fo se me musa wo say obi a mako hia no wa asore dem obi a mako hia no wo dwom obi a mako hia no wo bank obi a me hia no wo social media obi a me hia no wo busuafie obi a me hia no wo mempotem de me dan ena mehu ni suban Bishop Morris me da se enu so nti na ware ye ntutu mirikankom oh Abundant Life Family Church. Mo bishop na ekasa no. Bishop Bacho kan ho ni o say. Me say enu nti ana ware ye ntutu mirikankom. Enu nti na ware ye ntutu mirikankom. Ye mprenkom. Ba se nipa no mi hia na me pe no. Enu nti mo say church bi wo ho no mo a obo say o my o say oh you have to go to for counseling for 6 months. Yeah, it is 1 year. It is 1 year. O say then na the there it is a system to know each other. Mudibe humo. Omo wa agini bi se wontimi hu nipa suban kopem se wona ne betena no. E de na obetimi aka fa hu. Onye na agini so opeso hu suban ne. Onye na agini. Because opeso hu a obehu. Opeso hu abehu. Opese hu abehu. Ye se ebi mu timi de omu suban sie. Suban etese nyinsen. Uye dan a cha ebepie na se wonya abotire ebepie ba ye ni abotire utumi press the right button so a ebepie enti sheda press buttons if you pay su any by ne ho a sheda e press bibi press buttons no na obehu omo ye omadwe so omo nti no omo se omo hu no they are too much busy on the charisma. I charisma ni so ni body no. Ana de no wan ye ntem obi beje afri wonsem. Wan na beje. Na pesuba na hwe. Ai but on your force e bia hwe a wan ye ntem a e bia na obi beje afri ni nsem. Enti opre ama ya hye ne kawa no. Opre ama ya ware no. Opre na wawo because o nyini. Ni na fofo nyina aware. Ba bishop se wonya abotera. Nya abotera. Subanti se nyinsen. Ebre ebetimi amana pie. Ana obetimi obi be se wo be press batem no. Oba bi ka kire me se akoso ya woni me sheda. E she be ma no opese wo ware me abufuo. Na me pese me hu se de na bufuo sitie. Oso wo tene ne nsa bɔ me. Oso wo sheda. So you press the button. Wo betimi a press ya made no wo de asie kura be pie. Ba ko bi so oso impromptu no okosra na impromptu. Oya so wo fio so da bi obi kra me ni ha metu kwan. No ba na ayi be ma na se so no hyeda ka se wo tu kwan. But no wa ha because o ha de it oba na ofie ansantan no opie ho. So oba na nim so wo tu kwan. Santan no opie oba ha de. Was na nyo na ka se wo tu kwan no se ya da bi na me boa. Na me pese me hwe se me ni ho a e de ne koso. Na se na ni abri so opa bibia hwe. Bibia hu. Ba wo hu ye no a. Na ho ye wa kono. It's an open term. It's to press the right buttons. Now we bring the right information. You to me, you know. O warrior, ware wadamfo. Obi anu na fa adamfo. Unnim no. What je ne pen? What did ho for pen? What is no? Ama ne bu ofu pen. What ne reaction?
because why wadamfo wotimi hye na bufuo wotimi di nkomo tama sika woni botom ni tama ehia no wahu ni nyina sika ba ni botom hu de oyeye ehia no so hu de oyeye ena wo be ma no so ho kire wo no hu de oba ne yeye ena sika so eba wo hu de oyeye into wadamfo is the best thing enra obi frame me o say papa obi dey assemble abeti o say oba bi a one no oye na adamfo one na nante for years wan se ne pada na nsenya wo wa afa abrante da ba say oba ware no onte ase afa say ada abrante na adwen be ne kita no because my ye namfo keke for so many years na ade na fe oba ada de oba ohun me no opese o ware me ada na wan kanchem na efi ade okita adwene bi ana me ka so kanchem oba ne say ono oba no na adwen swa na be ma na adwen da ho pa no hwade op proof to afọ adamfo no wanante ache wan kan ware say wan show sem bia say opel because no de hwade ti afren wo say bekoyie eti ma ware eti de wonim se wadamfo eti obetimi afọ obi adamfo atete no. Oh yes, the best person you have to get married is your friend. Abraham kachire ne na kwa ni say kopeyire brem but me stranger. Yeah, me ohoho komifie eno no kire obi a woni ne wo relationship won ketahudie bi tahudie. You say relationship enye mpratwe o debi relationship eya anonkofa eya yo okay eya yonkofa enye mpratwe say yancheche mpra ne dadeda enye no ya adamfo ye hwade me show suban. That's right. The rest of the bufu a wusi ye umodimbo me show odwumaden the way I would deal with enkoda say me ne wo a say na betete me enkoda say na behwe me enkoda say na be behave what mo den say won say chi ye den say won say chi nya den say wo ye kwadwefo say won ye kwadwefo because eno ne begu aware no say wo ye pesami nkum nya me ka che wo say me yare wo ye madam fo de ba me ka che wo say me yare no the way wo si ye. That's right. eno nsan ye man nya na me di hwesuban no nti no oni omo ka say gi say wo ware na ansa no opentem tia nti no wa fra nani wa hye fra nani e wo niam bi ho. Yes, one of the thing I can before I say I do, say me say niam bi be intentional. Seda be intentional. Seda ehwehwe wo hwehwe wo behu say Bible say seek and ye shall find. That is it. Enti awore be bregu ni nyina na ye these petty mistakes. Yeah you bu ye ni gu so. I love him, I love her. Oh me sha obesesa men ye bi da oh me ware no obesesa ana obi kra e man kra de wo akokoduro mesesa no e man de ya akokoduro kra che me ma no because bishop ya na me ma no kra de e ya mo hu bibi na hu se oba we mu ade a emfa ho ne kokon de do no e ma ne bitimi nya akokoduro ko by man de yetimi wa akokoduro ase me hu kra se wo ye cheat so mesesa no na oba ne timi nya wo hye mu se me mesesa no Emma de yakokoduro wo mema ho de mi wotimi se be ma ni sachi eden wo yare kra wo mfa ne ho o se me o de be ma de obesesa nti obesesa nti o de ma minya ne ho abotre ebetimi abaso obesesa ba obesesa 20 years time. It can happen. Ebu ha na ojina bibi so ebu ha empabo to Mrs. Senipa empabo to Mrs. Senipa but you see near many bi wo ho a try I say what to me before you say I do no wahu na I say wo hu say no man and why you say wo betimi atena ho na wa fiase ye hu adwuma wo hu nsisanye on the path of change then you can go ahead but ade no unya nso hempo ba na apaska so onya kokuduro say wo bekọ it's no akosia eno se no ma wanyina na ma warija yi bebi to ogbowuro mu pe no hu pe ne hu aka no yeah no ne subiri no afi no otwetwe sign because when hu ne sa anye se when hu ne sa wanhwe wanhwe ohun ye na nso wanhwe anase wo bu nanim tia obu nanim gu so enye hwe wo bu nanim gu so but eniam you see the very thing na me ka chiro bi say eniam emra ye nware ye hu ya ye bu ye ni gu so no eno na de awarija ye bae ampa eniema ye hu ya ye bu ye ni gu so ya amfa ne say ye serious no enye hwe no eno na de awarija ye bae
Sani man ketenkete no. I would who say ye ketwano. That's right. And the bay kese. And the bay kese. And the day our jay by. And untino aware ma weni na ho. Papa, se me ye young person na meet you. Mempese da chime waria ma waria negu. Before I say I do. E dia futuo na wo de bema me. Ni edikan. Wankasa bebre nim ni ho. Hunia wo yo. How value you are. Suma wo sombo. Na hu baby a wo kro. So wunim ho na wunim baby a wo kro. You can pick anybody to go with you. But wunim ho na wunim baby a wo kro. Ebie wani ma hu the right person a obetumi de wa aboa wa ma motumi akoduru baby a. Na said discover yourself. Discover yourself. Yes. Hu nipa ban. Hu niama a wo pe. Ene niama a wo mpe. De ehye wo bufuo. Ne enhye wo bufuo. Baby apese wo kɔ wa brabo mu. Wo mre ye ene wa ho den. Wo ankasa hu. Ni baby a wo kro. Nti se hu wi a. Den na me ne mehu se oh. Akosua so ma hwe no. Mehu se ne akosua te. Nti akosua betumi aboa me. Ama baby a me kɔ no metumi akoduru. Ba me amini me ho. Minim baby a me kro. Minim dia me pempo. Ere makofo obi abeka me ho. Oh, obi asori. Wakogina kwan ho. O te se ka atwa mu anu wehura tenem. Se ekọ kasoa. Se ekọ katamanto. Se ekọ teshinu nwa wehura tenem. Enti afi ekodu destination wi a ehọ na afi wa no dem say boy obi magimi o mayera. Wo enti hu wa ho oden wo mra ye ne wa ho oden ne a obetumi aye ne a wontumi ye ne hu onipa no because Bible say ye ware a oye boafo obeboa ye enti no ba bia wo ye mre no ese so onipa no oye den wo ho okay ne a wontumi ye no ese so onipa no tumi ye enti ma wani na ho misraw abrante ababawa wani na ho ani da ho aye ninti bibia beba yakwamu bia na yafa bibia beba you see me o se wo pa ware a menhwe eto ani nufu menhwe 6 packs menhwe se ni onipa na ato na tade ayone atade na eni te yire no enhwe no because eno no enfa ngoduru ba bia hwehwe onipa ni suban fada adamfo fani nua ba adamfo fani ko ofie me say oni be manam oni oba nam boso me miensa boso me nsia no ntumi introduce wo nkyere ne namfo oni nua nom ne maame ne papa to hofo because omo nanim no omo so na wo ben wo mo be mo hu nipa na wo pesa wo ne nante ni suban pa ni edi ho hwe sania otriti ema hwe sania otriti ni nua nom ma hwe sania otriti ni papa hwe sania otriti ni nua nom mema. It will tell you send you betimi send you betriti you she said you see treating crofo mo ben no obi kan say be oba bi hia be ma bia na opese one ne ware na amaso mi bu so ban sa den wan ware no eno se be ma no ni maame ne papa ne nuanom no obo mo trimodin when who obusa won say na de na o ma miska ma miska na me na nuanom so besra wa wo su ni bia de nti na wo yesa it when was what no say ebe kakra me so me ba be ya busuani. Thank you. It be ma we mean to me because I need there but also me and girlfriend to me mama bi. That is it. But ne ma me ne papa ne nuanom nyina wo bo matimodin we chese da achi bi no ware me a me so me ba be ya family one ne ma ekombedi wom inti show nipa no sani oni se nkrofo no eti na fa take a decision. Bishop unim se enkomo ayedi kakai me nkomo bi amatete efa omo a bi wo ha bi ko hia young people bi anipa bi ono no wo ho no so nware no oba bi ka chem sase akoso de ntia be ma we mesi me nware no da bia osi madwuma mu anam sa o patches so da bia osi madwuma mu onye adwuma anam busas na wo adwuma be na wo ye ntia da bia na eya na me fa we no
me see adwuma be na wo ye na me fa Richard card na my say no say na da bia wutimi nya time ba ha because me tuwe me pomade me ye adwuma ba ya no obetena me ntia obetena no study no say da bia obey kwadwofo. That is it. Because bema da bia what time Aye banchere aye enkrofo ye adwuma no etie no ewone no na bema ba ku bi so oba onu su hia na wanware no oba no hu so oba na kwadwofo because lady no wo frɛ na wo mi ofie wo ye de me nya hwe ade eche wo frɛ mi ofie wo ye dem ade wankɔ adwuma da bi mani ha osue adwuma wo wase mani ha nti ene manko ene wankɔ adwuma me de me boss ni hu nti manko enti wo he no se da bi se oba wei oye kwadwofo enti wo se wo ka ebi munya abotre hye yeah esu no wo hye se de wo sie wadwuma wo hye se de wo si treat nkrofo wo hye wo ho ne die but ebi mu hye hye body na gina ho no a and moi because you see so onipa no emu nipa obi omu ade no I hardly so betumi ado obi omu ade I hardly so betumi ado omu nipa but ebi na wo so ye nipa ai odo the respect na edeba e de ni di obi do obu obi omu ade no I hardly so bedo because obu ade enko be value because love comes with value. Say me si sombum fama wo no that's right ene ma obu me yes nti eno na be ma benya odo ama wo yeah menya feelings bi ama wo na enye nipadua na gina ho a me pe wo ne wakoda no enye no nko a but young people na bana say enna no a ne hia wo mo any wedding day plan any wedding day no any say your damn bi na ba mo so say then dress by makeup by shoe by photos by the one day by event you know and no ne hia wo mo any pictures no mbetwitwa no esi suban no okwa akware no papa mo ye hu se suban ye pa ye behu ye hwehwa ye behu